Grad spava, al stadion budan je. Reflektori režu, nema sumnje. Ovo je noć, kraj grupne faze, brate moj. Posljednji svedoci za sudnji boj. Zna se dobro, sudbina je to, buraz moj. Sudbina kraja, prvi deo, idemo! Grupa je zatvorena. Sudbina nekih je zapečaćena, neki su tek sad pokazali zube. Večera smo vidjeli ko zaslužuje da ide dalje. Ako vam se svidjelo ovo, lupite taj like, znači za podršku. Pišite u komentarima ko je vas najviše iznenadio večeras. Sutra kreće ono pravo, knockout faza, nema popravnog. Vidimo se u 11. epizodi. Gas! Gas! Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u 10. epizodu Noć vloga. Turnir je bio odličan, vidjet ćete utakmicu koju sam snimio. Kao što možete vidjeti, opet je bilo malo provokacija, ali to sad nije bitno jer smo ih riješili lagano, glupe kidare. Misle da se mi bojimo njih ono. A brate, smiješni su ti likovi, te kidare, buraz, ide gas. Hvala na besplatnom materijalu za epizodu, ide gas. Tako da vi bacite like, subscribe na kanal, pišite u komentarima šta biste želi da snimam, prepričam se dobro sa ovom serijalu, jedva čekam da ide šta mi sve spremam nakon što se sezona noćnog vloga završi, to jest ova druga sezona koja je trenutno u punom jeku. Tako da jedva čekam da te izlazit će pesme povremeno, neke nove trake koje vam spremam, jedva čekam da i čujete te trake koje ja vam spremam. Trenutno idemo kući, kao što možete vidjeti ko hodam ulicom. Tako da uskoro smo kući, tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako se vam svidio, vi bacite like i subscribe, a mislim u sljedeći koji posao. Grupa je zatvorena. Sudbina nekih je zapečaćena, neki su tek sad pokazali zube. Večera smo vidjeli ko zaslužuje da ide dalje. Ako vam se svidjelo ovo, lupite taj like, znači za podršku. Pišite u komentarima ko je vas najviše iznenadio večeras. Sutra kreće ono pravo, knockout faza, nema popravnog. Vidimo se u 11. epizodi. Gas! Gas!